Karibu mwana museisi ato kunengelelia mauvo Sharon Dindayo nengelelelia mauvo kwanzia ya meko Itina wa nzama usakuani na mivaka IEBC kuvitukithya masyitwa 16 matetela mekukitia Usumbi usakuanini wa mwaka una kuema kuvitukithya isyitwa mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ndongoi kuma kyamani itongoew'e ni mumbunge wa Matungulu Stephen Mule nisyaweta kana nevatonye kamunini uwa Usumbi wa Tene Asyoka the Azimio-One Kenya Coalition Party. Kwena Mule Kalonzo anena uthasyo wa kutoa isya uneenan'ya Azimio ata namba 10 otu wake wa muthia na kana Kalonzo ndanena muvango ona umwe wa kuvua mbai ya mukamba boni wa muteisene wa kutoa mbise vilingi. Nzeve ya mutongo wa chama cha Wiper kwitia kivila cha Usumbi no yanaendea na kualiuka o kila muthenya na mwaritika nate ima chama cha Wiper no manaendea na uvindwa uneni wo ondu matukuma usakuani munene na mamathengeya kwithiwa nzama usakuani na mivaka IEBC mnanie na uvitukithya alame kwithiwa mekukitia kivila cha Usumbi na isyitwa ya mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka kulea kwithiwa wakati wa ame kwithiwa mekukitia kivila cha Usumbi muyumbe wa Matungulu yasekana kilelo kinene cho ni kwithiwa maneani asya maolanyo ala manengetwe na kumuvitukithya mutongo wa chama cha Wiper kwitia kivila ki cha Usumbi. No lazima usakue deputy president waku na no lazima umbanie sahi ngilile katika 24 counties na kiucho ndhe itwikite na no lazima usubmit sahi isu yo mandate ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka wanengiwe ni chama cha Wiper na twinda andu matesi kula maendete ta chama tukaleo fulfill mandate la mheshimiwa Kalonzo Musyoka wanengiwe ni National Delegates Conference Kasarani ila ainge maitu maivo. Mule yasekana mawalanyo neli alama nanenganitwe kwi mutongo wa chama cha Wiper mbene kwenisa mawatho kana maundu kivathukanyo kenda kwithiwa eanite kwite kivila cha Usumbi na cha kile kinayo kutoa isya uneenan'ya na ngwatanio ingi sya kiuteti yivo ya Azimio-One Kenya. Mandate ya keli ila mheshimiwa Kalonzo Musyoka wanengiwe mwana wa unegotiate na chama chonthe kina maono na kina sera siandamanite na chama cha Wiper na icho twalikile negotiation sia oka na twauma oka twe South Azimio na Azimio tunesa kwindwa na utatanishi kidogo na mheshimiwa Kalonzo Musyoka asya no kuimba kelebene na chuma githelu atumia makanisa manaunga mama ya mheshimiwa Kalonzo Musyoka ari consider position yake ya uthimba kelebene professionals mo kamba manaunga mama nasya mheshimiwa Kalonzo reconsider position yaku ya uthie lebene ila molo Odinga akwatania na mheshimiwa Martha Karua na mheshimiwa Kalonzo Musyoka moso Usumbi tute uthi round 2 Kenya tuli nivatonyeka onzeve ya mutongo wa chama cha Wiper kuweka ichi kivila cha Usumbi ikethiwa yambi yulikametwe ni ate imake okuma Tene na nivatonyeka amwe makethiwa manena nzika itina kwithiwa mana umiti mathangu makwikunia maleve ondulo nasungiwe ni muyumbe Joshua Kimilu o matuku mavuthu na kwa andu ala methema na printed posters otoro patilito naise maikavindwe na bayaja upendwa na posters hizi na ni kwenda kila chuma itopendwa na tukekia tofauti kwa ma posters ni asia tuna paina problem yolo wa members maitu yakatu nenge mwanya negotiation katu nenge mwanya kuelewana kusio ni kana tuelika tuethukuma na Azimio tuthukuma na Azimio twina terms zio na ndu maitu maikenda wasiwasi ni kwenda chama cha Wiper ni chama kikalanthiki ka consort muno aitu consort ye muno na aitu isineza kana Kalonzo Musyoka ainena na unena direction zio ila ambapo tukwatia kwa twenda kuya andu maitu kana na ikenda wasiwasi kuthama kola usakuitwe kwithiwa munini wa Raila kuma ngwatanioni ya oka kuthi ngwatanioni ya Azimio-One Kenya Martha Karua ila mule ukwelesera kana ni tambia ila esile mokone ma mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na chaikele kinene cha kwikithia kana ontheni mathukuma meva mwe na no maundu ala maende na kuatiani wanamo na uvikana umeki ya muthia kana wiwa no wailu. Mheshimiwa Martha Karua ndai katika Azimio mheshimiwa Martha Karua ai oka na oka aetiwe oka ni mheshimiwa Kalonzo Musyoka kwa mibango live ni tumizinesa na tuyasyo itunaisye taithi tatongoi katika mkataba lo ende yuku nena newa
between Mheshimiwa Kalonzo, Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Uhuru ni kana One Kenya Alliance na Azimio yi katika muungano wa Azimio la umoja One Kenya Alliance. Yungusanisyo kana monyungunisyo alama na kusia wa Itina wa Raila kumoza karua kwithwa munini wake sionekata siende na kuoleka na muyumbe Stephen Mule Asyoka vaiva tamba ya mukamba ikaenda na kwithwa nanzika kwithwa mutongoi wa chama cha Wiper ethitwe utetini kwa ilungu ya sa na vaitonyeka kesa kuingia mbaya ya mukamba kithekani na ndiasyo mba lele mwigende anzika Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ethitwe siasa ni mbewa miaka 40 na veisu onomwe ukalulu te chambaino inese Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ni wikite biti Mheshimiwa Raila Amolo Odinga wikite biti na ko party na witu katika oka Mheshimiwa Martha Karua onage wikite biti nundu katika kikaloni kiu nundu wa One Kenya Alliance kwa ndio na bebandu benzika na bebandu be na thina na inese ila asume ikalande kisila wisdom mune wa mwei nimeukwatiania vilingi wa mavoku mava Matungulu ndini ya masaku nyenita waboni mutisia